دم خوش گلی تماشاوان چارپل مدیا اثر ناوی مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خو پیشکش و همی تماشاوانان دکم از ویدارم به روزو دم و پیش روز هرتم گشو خوش من اما به هفته سر روزا با گرم بوارا گوتو بیش بکن روز باش تماشاوان هجان ایرو میوانک مه برز وحید آبا جگری سروک گشتی پاوکی ام خیراتن لیجید کن همی تماشاوانا ام هیویدارن ام ایرو بوارا تشتین باشتر شیرو بکن جارکدن ام خیراتنه گل تماشاوان آموزانن روزا با کردستان هر در دور جی گرمه کوفه هفته جی گلک بویارو کریارن گرم هنه هم نوا ترکیه و کردستانه هم لباشور روجاوا لباشور جی دما هالبجارتن و اوجی گرمایی سیاست هيا روجلات ناویندا کله گرمایی هيا لبه گمان او سالک لسر دانو سندنن به دماجویا کو هر یکی لگوری خوب بناودکه دماجویا ترکیه بهترور دماجویا یکیتی و اوا براتیا ترکیه و دموکراسی و هنه کشی مسئله چارەسەریت بجنه یکی لگوری خوشی رو بد که جبر کن ناوارو که کیوی از زلال و اول برکسیت بنایه و بنابرای دا ترک بخو همی پارتین ترکا کتنه که ترکا چا اوی بکن بدن اقناع کرن که چه مسئله و تماف و اوکی بازاره که به کرده و کسی در دور کرد را تنه دم پارتیه جی کتنه در دور جبین و اواد کن که وای چارەسەریya کرد و پرسکرکا کرد و فلان ببان درکوه هر یکی کتنه و حودانه که در دور خو اقناع بکن بگمان نوا کرده داجی عادت کی کevin هيا هر یکی لشون خو تشتا مرافت که لسر سوسیال مدیا جی کو ایرو یعنی به دماجویا تکنولوژیا کو هی دا گلک هر یکی لمال خو دخوازه ببه ناوندا همی تشتی و همی آگاداری و همی لینرین البروی کوم بن بچبن هر یکی مجبور به برسی وان بده او جی گوتو بیجا کی نوا کرده دا برفرا کریا بلکی ناو ملت بنه داجی اجا او پرسکریکا کو بریا او پیواجوی جی امدزانن دا آوا کرنا پارتیا ولایت پارێزên Kurdistanê da jî û beriya wê jî di nav pirsa Kurd û Kurdistanê da pirsa yekîtiya, yekreziya, yekdengiya Kurda gelek tê gengeşekirin û tê merakkirin. Piştî vê pêvajoya ku heyî çekdanîna PKK û xwefesekirin û rewşa ku heyî ev mesela yekîtiyan, yekreziya Kurd û Kurdistaniyan bêtir ketiya rojevê û rewşenbîrê me jî aqilmendê me şîretkarên me ku her yekê nava Kurda da maşallah gelekin merak dikin ka Kurd çi dikin yekreziya Kurda çawa diçe ji bo wê jî me vê heftê giranî da ser ew ê alîkarê serokê Partiya Welatparêzên Kurdistan Birêz Wehîd Aba berpirsê têkiliyên Partiya Welatparêzên Kurdistanê bi partiyên siyasî û derdora ew ê raye ji bo wê jî hem meraka derdorê li gorê derfetên ku karbi agadarî bide me got ji me re agadarî bide û pê jî em ê rojeva dinê da jê li gorê wextê xwe derfeta xwe em ê hinkî tişta binaqşe bikin di vî warî da ez dixwazim yani gotinê bidim kekê Wehîd di van wara da qasî ku kare agadarî çil berhene ji me û temaşevanên Çarpel Medyaya re hinek tişta pêşkêş bikî em ê kêfxweş bin. Merhaba şwere. Weke hûn dizanin destûrek Partiya Welatparêzên Kurdistanê heye ji bo yekîtiya. Em dibêjin ki yani yên ke karibin nêzî hevdû bin karibin bi hevdû re bixebitin bira di yek partiyê de bin. Yên ke nikaribin di yek partiyê de bin bira di nav tifaka de bin. Yek tifaka nikarin bikin bira di nav diyalogê de bin. Yên ke diyalogê jî nikarin bikin bira dijminayetiya hevdû nekin. Lê di vê pêvajoyeke niha em tê de ne wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê du hewlên me hene.
ام دخوازن نوا کرد و کردستانیان ده که یه نزی هفدویه کاربن به هفدوره بخبتن پارتیک خورد که کاربه تکبه هلبجارتنا و دناف جواته ده ببن برسبک جبوه جالیکی جبوه خباتک مهی جالیکی دجی ام دخوازن دناف پارتیان ده دناف یعنی سازیان و ریخستنا و شخص قبول بار به هفدوره وک انیک وک ام بشه که طرفکی کردی به آوا کرن لبرا نهات نیرن که یعنی جالی که ده یعنی در دورا دمه و خدا پاره یعنی مثلا وقت مثلا کرد نابینن مثلا چکدانینه مثلا به ترور مسئله دنیرن و تو مافین کردا یه نتوی قلاوان نایه کرد دوی کرد یعنی لسر هفدو بن و دنگه که بلند بویجن که املتکن و جملت بونه چه مافی مهنه اموانات خوازن ایرو یعنی هزا کردستانیا لباکر کردستانی گلک بلاول جبو ویجی پروژه یک وقت پارتیا ولایت پارێزین کردستانی جبو یکتیا که یعنی ام پارتی ورن جم هفدو ام ببن یک پارتیک به هفدوره پارتیک نو که کار به تک به بجارتن آوا بکن و جو آلی کی دنیجی ام دخوازن وک برای که این کردستانی آوا یعنی هر دو کارهاشی امنها وک پارتیا ولایت پارێزین کردستانی دمشین یین که امنیزی هفدونه یعنی هفدیتنه مهنه یعنی ام بچون هاتنه مهنه که ام وک پارتیا ولایت پارێزین کردستانی ام دبیج جبو یکیتیه که نه با ناوی پارتیا ما نه سروک پارتیا ما نه پروگراما پارتیا ما جبو ما نه یعنی مقدسه لی ام ایک به هفدوره کار دکن ام جوانجی افیات خواسته نکه ناوی خو سروک خو و پروگراما خو سرمه فرض بکن جبو بیجی یعنی نها به پارتیا جبو یکیتی هدیتنی مهنه و افجی یعنی مرحله یعنی بیجی که چون هاتنه ده لی ام دخوازن لباکور کردستانی پارتیه که کاربه تک هلبجارتنا لورا ام دبیجی وقتا هلبجارتنا ده ام گله خو به آلترناتیف نهیده و جالی که دنیا داشتی ام دنا پارتیان کرداده سازیان کرداده یعنی ریخستن سازی و شخص قبول بارده جبو خباته که برفره یا نتوی ام وی کاری داشتی یعنی جوی عالی داشتی ام دناف حوله کدنه نها یعنی وقت چی وانا کاری واناشی دومه ام دبیجی که چه کس برفره به یعنی یین که در وی دمه و خدا پاره که هر دو عالیجی نها به دولت را تخبتن که در به ایوانا یین کرد و کردستانی ام کارم به هفدوره یعنی ام بیجی که طرف کردی آبا بکن اتفاقا نتوی مجلس یا انیه که به هفدوره کارن آبا بکن كباران زناورة أشد أنا كي ب كواحد را ذا مسألة شيروفا كم يجي ببرسم وقت ما شبان مجد زانم براستي يعني هرقاف روجوا كردستان حساسة وتشتي جرينجن لدوي يكسالا داوي دال باكوري كردستان تركيا جارك دن جبوكو دولتا ترك خود خطرية داد بينا دوان قوميين دوان روداوين روشداتا ناوين دا جبوكو دولتا خو خورد که دولتا خو بهترور که وکون دزانین دیسا سالک بره عالیه دولت باخچلیه سروک پارتیا مهپه و گاوا هاتن آویتن
و جارك دن وك اكتور في بروبلم خواستن عبدالله جلان بينن روجا في وهانينجي لها هري مهم اوكو براستي يعني كك وحيد جهاني زمان كو نقطة كو غير كردستاني يا سياستوان كردستاني يا بارتيان سياسيين كردستاني لبن جوه نقطة غلق دورن وحول بواكي يكيتو اتفاقا جي براستي جي پسندانه نه اللي دبي مرب زنبه يعني تاريخ روجا بالهيفيا مرب ناسك نه ابدما كي درجة اف گنگشي و اف كيف خوشيا اتفاق ويكيتياد ناف بارتيا كردستاني و هيزن ام بيجن كسن سر بخوي كردستاني ده هي لمقابل هيجي ناتن نقطة كي هم تماشاوان مت برسن هم در دور مت برسن حتى يعني اوروج هوالا كيمي اندام بهوكي نويسان بو ام نزانن تشدبه بهوكي حق بارتايبت بناو هفدا مكتوبات شينن چنتين باشه اف چیه انجام های چیه جبوی هنه کدنی جی زلالتر وش بر چکو براستی جی هیویه که خورد هیه و از اشکره جوارا بیجم تماشاوان رازی اف هیوی هدی روز بروز شونا خورد و ضعیف به yani Türkiye ben beklenti heviyen kojivan her du partiye tayyibet hak paru PKK'ten kirin hevi zayıftı be em dukhazın yani jibo çe ev hafkas hedit çe jibo çe nameşe asteng çiye yani jder va ta astengi nayxuya Kurdistani te mana ki nadin jibo ev parti bevra yek reji yek hiti ya tfaqanakin اگر ممکن بکه وحید هنه که نیجی مسئله بکه بر بکر وقت چه آستنگ هنه چه خبات هنه پیچه که نیجی مسئله بکه از بیشم و همج آلیه تماشاوانه و همج آلیه رای گشتی و باشتر و سپاس که وحید جارگه بو آنجا از کارم ده آلیین پارتیا ولایت پاریزین کردستانه ام چه دخوازن و مچی کریه و Armanca me serekeçiye. Armanca me sereke eveki yani de doza Kurdu Kurdistani beş partiye karbe ve doze de eşkere legal siyaseta veyabke. Yani em vek partiye velat Parizin Kurdistan em dve nokte de hassasın. Partiye که امتی دبن دوی کاره به دوزا کرد و کردستان ده هر واحده به پاریزه و پیشنگیا به دوزه بکه و جبو ویجی ما یعنی ام بیزی که سروک ما و هن حواله ما ریوور چه حق باره یعنی به هنک گفتگو هبون ما گفت که yani em pêjekê em dixwazin bi hevdûre partiyek hevbeş ava bike. Yani em bêjin ji alîkê de em dîsa dibêjin bi navê Partiya Kurdistanê, Partiya Welatparêzên Kurdistan ev destkeftiyek ji bo Bakurê Kurdistanê destkeftiyek neteviye. Çawa neteviye ev 100 sale لکردستان لباکور کردستان دولت و امبیشن که رهبری دولت و کردستان تو ند حسبینن و دیجی سیستم خود هلن لی پارتی ولایت پاریز کردستان به خبات خود به آواکرنا خود و سیستم ده وقت به کلک بچوب بجی و سیستم حبکی yani em bêjî ki rê vekir çawa em bêjî ki erê در حق Partiya Welatparêzên Kurdistanê de doza girtinê heye lê belê de aynı wextê de îro Partiya Welatparêzê Kurdistanê partiyek fermiye û divê fermiyetê yani em bêjin ki wek mehkema anayasa makazagona wan de anayasa mehkema wan de yargıtaya wan de danıştaya wan de yani em bêjin ki dinivîsîne ji be yani em bêjin ki ve eveyakê Partiya Welatparêzên Kurdistan em dizanin ki êdî em
سیستم دولتا وان ده کردستان دیدن قبول کرن او جمر وک فرمی تشتاد نویسین ام جوان وک فرمی تشتاد نویسین اویا دستکفتیه کریم مثلا لی ام دیست دزانن که لباکور کردستان اف دستکفتیه مثلا لی جبو که ام یعنی تیکلیه گل و جواتا مهبه پارتیه که قاربه تیکه و هلبجارتنا اویا جی پیوسته لورا ام بیشن که لباکور کردستان ام هلبجارتن دبیشن نه هو هلبجارتن پارلمانینه هلبجارتن هرمونه جبو يعني أبيا صرنا في بارتيا كتنا هالبجارتنا جي أبيا جي وك أم بيجن كي وك أوانتاجة ك جبو أم بيجن كي ينامزتين شارداريا لورا مجلس جي وكارن لستا بارتيا خود يعني بربجيرين مجلس جي هبه جبو بيجي أم دخواسن برا پارتیک مجی هبه که پارتیک کردا مافی کردا داخوازن کردا تبده به اشکالی کار به بپارزه پارتیک کار به تک به هلبجارتن آجی که امنها ورشی روید کن که به ناوه این کردستان اف پارتی پر زحمت ده جبو بجی ده ناوه ده کردستان تونه به لی کار به ما فين كردا داخواز ملت خو به اشکری قاربه بپارزه ابانا چنه ما فیوانی ام بیشن که جنتوی هاتبه زمان خو قاربه بپارزه یعنی داخواز این لزگین قاربه بینه زمین جبو بیشی پارتی اک پیوسته ما ویا ام بیشن که حق بارده مجوار یعنی دناب مده چند هب مکتوبات شاندن یعنی ام وکری دبیشن ام کارن بوره ببین یک لی یعنی مستری دجی بود یعنی جبو ما نه سروک پارتیامه نه پروگراما پارتیامه و نه ناوه پارتیامه یعنی نه پروبلمه ام کارن بگوهر لی ام ناخوازن کسی ناوه خو سروک خو پروگراما خو لما فرض بکه ام ناخوازن یعنی به پارتیا که وقت نمونه ام بیشه که حق بار ام به حق باری وقت یک ام ناخوازن حق بار بگرده جبو بیشه ام دبیشن یعنی کاره ام بیشن که پروگراما و ام جبو که دعوه به نبه پروگراما و ام قارش پروگراما و نبه لی یعنی ام دبیشن که یعنی ماوی و سروکی و ام به هفدوره تثبیت بکن اوه پارتیا نو یعنی پارتیا چی هفش ام به هفدور جنوب و بریخستن بکن نکه پارتیا تداخل یعنی ام بیشن که داخلی پارتیا دنیو یعنی ام پارتیک به هفدور آوا بکن لی یعنی اف پارتی که نوک پارتیا حق بار و پوکه تنی پارتیا تبدی کردستانی آبه جبو بشی ین که یعنی ام بیشن که اویا پارتیا کرد لکردستان قاربته که فلبشارتنه و اوج کردستانی بن ام هر دو عالی به هفدوره و فرهتر بکن ام بکن هیویک جبو تبدی کردستانی باکور کردستانی نهاد دتشتنا نوا جواتا کردا لنرنا کسا و پارتیا بچک دواری داوه یعنی پارتی هنکی برپرسیالی بهتر لسر خو حیج دکن اجبر کو عالی کی دا پیوستیا یکیتی و یکرزیا کردا یعنی بشه کردا کردستانی چت خوازن جوابن یک دنگی یکرزیا کی نوا کردا دا آواب یکشی طبی بگمان خبات یک ایکو دکاربه ببین یک وقت وکه هرتم دبیجن برا یک بن نوا یک آوایا دا پیدا بن لی فرسکره که کردا چیه حیانوها گلک
کار و خباتن هفکاریا و یکتی هاتنا کرنه و گلک نفستنگ بونه یعنی دمکی کرتا چه بونه دمکی کرتا بلا بونه جالی پارتیا دا که پارتیا ولایت پارێزên Kurdistanê dixwaze deng û behsekî bela bibe û Kurd dîsa dubare bihêvî nebin ev destpêka avakirina Partiya Welatparêzên Kurdistanê da ku hêviyekî yekdengî û yekrêziya Kurda da gavekî gelek girîng û demdirêj û rûniştî dest pê kir bi dengên yekîtî û yekrêziya ku hertim em jî tînin ziman û derdor jî kesayetî jî hertim tînin rojevê deng zêde derkeve û naverokên danûsandina ew ê derkeve pêş û bi serketî nebe hêviyekî dinê şikandinê pêkneyê. Danûsandin germ hene me xwest vê bernamê da nekir teferruatên çi hat gotinê çi nehat gotinê wê datir hêvî çi qas bilind e hem diwarê yekrêziya Kurda da ku aliyên serbixwe û partî û rêxistin ku heyî danûsandinên hevkariya xebatekî wa heye duî warê da hêvî çi qasa bilind e yani mesela yek partîtiyê jî yani avakirina partiyekî berfireda jî gavên hene ku hat ziman jî û di piçekî ket Rojava Kurdistanê jî navbena PKK û Hak Parê da danûsandinekî ji bo yekitiyayê ye evana da hêvî çi wextî ye yani em derdkeve rojevê û piçekî giran dimeşe ev jî bêtir nava Kurda da hem yani her yekê merak dike û şûna xwe da dixwaze tişt zanibe zorê dide aliyê dinê da jî dikare hêviya jî pişkîne yani me wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê nedixwast ew xwasa têkeve rojevê û heya ku encama wî zelal nebe lê dîsa jî hêvî û ew ê duî war da ji ber ku kekwehîd berpirsiyarên têkiliyê jî me xwest ew ê hêviyê ji temaşevanên me re çawa bide zanîn yani ew pêşketin û danûsandinên yekrêziya Kurda geşe xweş diçe ya astengiyên ku hene li pêş ya tin hene duî warê da hinekî agadarî hebe ji bo temaşevanan. Kekbaran her kome cîgirê serokê giştiyê PKK zaft kiriye em dixwazin piçekî yurdina axaftin destûra we be êwî be jî ji me re basa tifak û yekîtiya kir em yani gelek tiştên qîmet jî got lê ez dibêjim yani Rojava Kurdistaniya Rojava Kurdên Bakur niha alêkî yani guhê wan ser yekîtî û tifaka ye alêkî jî ser vê pêvajoya ye ku hûn jî dizanin yani pêvajo hatiye asta tunekirina mafên milletê Kurd ên netewî hêdî hêdî bermûrva çek û wî wan mafa Kurda ji wan mafê wan dûr bike û ji bo wî jî bi rastî gelek civîna çê dikin yani ser 3000 civîna çêkirine ji bo ku tabana xwe tabana PKK taybetî jî tabana demê nerahetîkî mezin heye ji ber ku civîna çê dikin xelkê îkna bikin do tesadüf ez çûme cîkî ba dirançî li wir yekî demî hebû meclîsa partiyê da jî cî girtibû me got hey me firseta em vêgirtiye ez hinek pêra baxim ka çi dibêje min jê re bas kir basa pêvajoyê kir basa vî yek salî çi dibe çi nabe tabii wî tepkîkî mezin nîşan da hat vê naverê da sewka pêkanînek hatbîra min gotê dema apo hatbû girtin ya hatbû teslîmkirin ez ev nakevim tefera wî çaxî hinek dostê min hebûn dîsa hevalbendê apo û PKK bûn me carek ev dît hê nû hatbû girtin hata cê ofîseka min hata ba min ez bi beşerî bikenî lê min xêratî çawanî başî got xweca ez danim tê çi bêjî got xwedê îxanet bejî em ji we re nahêlin tekoşîn bejî em ji we re nahêlin ama hiç got tiştekî xwe ew nekin yani got îxanet bejî em ê bikin tekoşîn bejî em ê dixwazim çi bêjim yani min ji vî re jî min ji vî dora jî min got yani ez bi xwe ê min ez piçekî dobra me eşkere xeberdim yani ez dibêjim şerme û 3000 civîna çê dikin ji bo hûn xelkê ser binyateka nerast îkna bikin Kurda
گو چما گو ام نا حتی مگو هونجی نباورن چوا خلقی اکنات کن گو نا ام باورن از ریوری پارتیا خومه باشه مگو چند ساله گو از بره دا 85 درکتم از kurtuluşçı bum. Az beka Türkiye kurtuluşa bu edem. من والایی کی دی از بوم والبند PKK و هیچ وی روزه واب ناف دامه باشم گوت وقت کتی ناوه او هست تی کردستانی و نتوی و ایرو اون چه او کردن یعنی تی اکنایی کو جور حیاورت دهان جارا کتی حبسات جزا خواری ازی تناست کم جدوروا تو چه واد بیجی یعنی بچک بشری خواست ومقول خلكيت قولا سبيجي يعني روجا ايرو سبيجي البارشالي اولاد جبينا ما يكنا كرنيها يعني مقول كان راس بيجي واتي ونشن جبينا تشيتكن قولا اشترى راس بيجي قواتي ام جبينا تشيتكن قو ام حذرتكن ايكو اخافتني من نخوش انا اللي قد دنجي خدر ناخن باشا تشواتكن قواتي ام تكفنا جبين دقاده ام تكفن قوريدوري وميردي وانا قوستادي نوتي وي من تكن اون راضي بونا خواتي من زمان ها ابيات خوازم چی بینم خوازم بینم سر پرسا خوی کو که وحید بکن باشه او نخوشی او ناراضی بوند ناوان داجی هست ناو خلکی داجی هست باشه ام وقت پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê ji bo vê narazabûnê û ji bo em Kurda bînin xeteka Kurdistanî gelo çi hewlê me hene çi xebatê me hene ji bo pêşerojê mesela ji min re wî jî pirsî got me 3000 civîn kiriye ام ikna bkin got hûn jî çika hûn jî deh heb civîn çêkin ji bo ku hûn jî xelkê ikna bkin ev rê nerasteka hûn yanî dixwazim ji jêra bersîvayî da gerçî lê belê ew jî heqlî bû pirsa xwe de dixwazim ku gelo çi hamadayiyê me hene em ji bo Kurda iknayê xeta Kurdistanî bikin ji wê de vegerînin ya jî wezîfa xwe siyasî Kurdistanî bikin ku em hêza xwe Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê xurt bikin û derzekî li vê pêvajoya ku د آوکرنا خو حیای ایرو سروکه و توی پارتیا خو هم آرمان جوان هم وظیفه‌ان او کو مثلا کرد و کردستانی تک ببن پرزدجی بلیه نه حوجه از کم تفرواتا گلو چه حاضریه مهنه ام چه دکنه می چه بکن جلهم بره و پیواجوا کو ندره کی راستایه سپاس که قاسم yani her tişt li gor qaweta yani em bêjin ki Partiya Welatbarî Kurdistanê jî li gor qaweta xwe li kîjan bajarê birêxistin bûye li wan bajara civîn çêkirine ne hew civînê di nav em bêjin ki salonên partiyê ya jî otêla de her partiya endamê Partiya Welatparêzên Kurdistanê li kê derê li kîjan têkiliyê xwe de her vêya tîne ziman ji bo çi em wek Partiya Welatparêzên Kurdistanê em di wê zanînê de nekê carek dinê rojhilata navîn qedera Kurda tê tayîn kirin yani dem wê yani em dizanin îro li Bakurê Kurdistanê ev pêvajoyek ke yani navê wê êdî çi be bê teror bû nizanim çi be jî ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo ke Rojavayê Kurdistanê çi qas kêm destkeftî bi dest xin ji bo wê ye yani ne hew ji bo Bakurê Kurdistanê yani ji alîkî de Rojavayê Kurdistanê yani li ber ke em bêjin ki hinek fiîlî destkeftiyê wan hebû wana jî ji destê wan em bêjin ki ne tune be jî kêm bikin û ji aliyê de jî yani li ser Başûrê Kurdistanê jî em bêjin ki zextekê daha bêtir bikin yani tebayiyê Kurdistanê evê pêvajoyê girêdayî ke tebayiyê Kurdistanê destkeftiyê wan daha kêmtir bikin li Bakurê Kurdistanê jî hatine noxtakê yani em bêjin ki em bi devletê re tê em ê lehvdû bikin lê li ser
مافین ام بیشن که هنک حفظی یا جی هنک اجدر نه لسر مافین نتوی لی او وظیفه وانه وظیفه مجی کردستانی اجی اوکی ام ویا یعنی داخوازن ملت خو داخوازن نتوا خو وک ين يعني ام بيجي ين كولكتيف ام بين الزمان ام بيجي ام نتوكل ام ولاتي ما هي وما في مي كنتوين ام بنات خاصة لي بلكي قافا اولده هون يعني دولتها تركيا تبدي ما في مي نتويكي ام جيرة دبيجن كي ملت ما دوی قدرها خو به دست خو تعیین بکه لی حیا ویگا ویجی دوی دولتا ترک هنتشته که کاره بکه هنه اوانا چنه ما في ملت کرد ای لزگینی وانا بجی بینه جبو که ری لویا ببه اوانا بینه لی ایرو پیواجو تشکیدینی تخوازن و نزانم بکتینن لی دوی ام ین کردستانی شب ما في خوي نتوي باش لقاب نابيجن اللي ما في نتوي دست بستن شي قابين لزقيني هنا ام وانا بينن ام بيجي كروجفه و سر وانا سياسة ملت خو بريخستن بكن يعني وانا چنه وانا زمانه وانا ناسنامه ملت كرد ما كازاغوني ده جيب بگره اوانا ناوین گود بازار میین که نهاتره گوهراندن او بن مافین که ملتک هر ملتک کرد به ناوی خواه و ناوی ولاتی خواه کاربه خواه بریخستن بکن اوان تشتین لزگینی و ری لچارسری پرسا کرد بکه نکه و چارسر بکه ام وانا دوی سربان اساسا هم جواتا خو بریخستن بکن و هم ناو دنگی خو بلند بکن ام ملتکن و مافی می ملت بونه هنه اره يعني ام بيجي كجالي كده دم وك ام بيجي هوال بندوان لغور خو او دولتي بروجكي تمشين لي ملتي كرد نحو جدمي وخدا باري بيكتي دربي وانج ملتي مهنه و ين كردستاني دبي دنگي وانج daha بلندتر به و دناف گل اوجي خباتي خو بكن و دنگي وان daha بلندتر دركن نها ماف حق حقوق براستی جیانه دا لگول تئوری آنها پراتیک گاوا مرف هبه لصحی مرف هزا مرف هبه لگول هزا قوات ماف و حقوق و اوه لگول بته سندن یا جی نای سندن جبو بیجی پیوستیا کردستانیا یکیتی و اکلیزیا کردستانیا دا هیم مثلا پیواجوه کتی گوتن هات انجامه که نهاوی هفته یا هفته پیشیامه و الگوری خو او کمیسیونا کو هر یکی الگوری خو بناب بکه و هنکی تشتا زلال بکه لی دو ایرو سروک کمیسیون بخو کرتولموش دازانین ناواروکا و کمیسیون دازانین او کمیسیونا تروریست ترکیه که تو وقتی ماده دستور هر چاره پیشین ناتیا زمان ماف و حقوق کی که در باید دستور پیشنیاره که جدنا و به کمیسیون دا حیانوها ناتیا زمان ترکی نای مناقشه کرن زمانه که اساسیه در باید زمانه که اوید نه قرطلمش فکری و زلال دیگوید سروک کمیسیونه اردوغان سروک کمارا ترکیه نورمال جدوجی هات دیار کرن اف پیواجو یا terörsüz Türkiye o piştivi terörsüz bölge dibêje herêmê gişî manaje navaroka ev jaliye ev xuda zelale bes em Kurd tenê aliyê Kurda tenê heyaciyekî xud xapînin yani Türk divî warî da ji me zelaltirin durusttirin navaroka wê da jiya wê da zelal dibêjin em xud xapînin em bangî Kurda dikin çek danîna PKK tamam baş e
براچک و تون توشی جورتی رابه ایرشکاری ترکا جورتی رابن باشن لی اف کمیسیونو اوه گنگشه که ما فی حقوق ناسنامه کرد ابونا کرد تیتونه یم جبوه ام کرد احتیاجی اما پیوستی اما بچه هیا ام کرد کردستانی که خودی بیرو باوریا ابونا نتواخونه ام لازمه یکیتی و یک رزیا خورد بکن بکسارا باورا افیزه که هیتر ناکن ام لازمه لسترین دم دا و بچکی حشتر بخبتن هم جبو آوا کرنا پارتین هبش هم جبو آوا کرنا یک رزیا کرد و کردستانیان که ام ببین طرفه که خالصی مجبور به من طرف قبول بکن ام کاربن اعتراض بکن دوی وردا ام که ماسیا خو گاوک لستر کاربن داغرن و برهم جه ورم وقتی ام چخواست درنگ دمینن قدر ما خلق بدست خود تاین کنه بدست ما و اوشی بگمان وقتی ام لورته ضعیف بن ما فکر ام کاربن بدست رزیا ضعیف بن ام ویدارن نگه کی لستر ام کاربن یک رزیا خو آوا بکن اگر لسر من بویارا تشتر نوتنه به من که روشا در دورجی کارن بینن روژه به لی بریاوی حوال ما اگر تشتکی دبان ورادا بخوازن پیشکش بکن کرم کن يعني أبوار تجار ناقد أبوار آخافتن إجبار كوبراستي يعني الجوري ديتنا من ملت كرد باكوري كردستان النت فرق بيت تهليكي داية وظيفة ما هري جرينج أول كو أم ملت كرد بين فرق بيت أم بيجن في زرارة كو إجبو ملت وإجبو ولاتية خبينة بو كردستانيا دبي أم هنا كيد نجي أكتيف تربون همي بارتي ما سياسيين كردستاني همي كسنة كماني سر چند خط صور ورن باهب و اتفاقك بكن في خطرية في تهليكي جبر داري خود دف بكن ياكو براستي يعني اف بيواجوها كو حياة ايرو هاتيه گرنگيا كو ملت كرد گره بدا بويه زعب شوية دوره هيجي ديسات بيجم يعني دولت و دم بارتي بهفرا في كاري لغوري ديتن خود دن مشاندن و سركفتينه يعني واجب عسكرنا كوميسيون بارلمانتو هي بيواجو هاتيه داويه يعني بلكي از نشاشم جبينا خوي داوي كركو وزير دربا او سروك ميتاجي داخل بون رابور خدان ناج بو عليه دولته اوا يعني قاواويتن چيه قاواويتن تشتين كو قانوني ندوان دا قاوناويجن مثلا باسا ما في هيفيه كن ومتحقين اوش خود قانون ده هي يعني دولت بخوا قانون خود بن بيت کے نقطه اوه کو دم پارتی هایتی اوه نقطه دوزا ما في هویت باشا ما في 100,000 کرده کو شهید بون باشا ما في 5,000 گنده کو هاتن شوطاندنو والا بون باشا 1000 کردان کو ده حبسا دانه هیجی به هزاران باشا 5 میلیون کرد کو نها ایرو اوكك هي تازيك هي مهرن خانم عثمان özçelik عثمان özçelik خانما ویل چورلو امریه یک سرکرده کی کرده کو ناو دمدا سیاست etke او بخون کار وره تعزیه جنا خو نزانم هر مالباتك ما هر مريكي مال باجارة کی ترکیه ام وت شیرن دمریه ما دمزله کی داتنن وگا پشتی وی 5 ساله PKK وردا o nokta em hatine jî em ne devlet dixwazin ne federalî dixwazin ne kurdîtî dixwazin o basa 20 milyon Kurd têkirin em ti tepkîkî nîşan nadin baş e yani ne heyfe yani ev problem ev mücadele tenê televizyon û ew qada ye na ha مگو ما في هيفيا ابوترناك ew şo ew maf de heyet kanûn da be ne hevjê xwe aciz kin dem partî يعني وي داي وي حقيواني كودنا قانون دا دولت قاونا بجد خوازم فان بيجم و براستي دبي ام فرق نبك ام دبيجن ام راستيش راست دبيجن يعني از بخوت تشتي ام نراست بي ام ناكنو كاوان ايوان من قوت يعني دوم بيكيرام ناقشكر از نباورم او تشتي تقو او بي باورم فقط تنج مراقو من وقت مريد حساب نكم مقو استوك مريد حساب ناكم تتشوق حساب كي بك فقط از دلی خود بیجم تو بخوا نه اقناعی کو تو چی نکی نه اقناعت کی
باشا يعني براستيجي او كواهي دبي ام هنا كيدنيجي حساس من هنا كيدنيجي مثلا اتفاق ويكيتيا دا ام حساس منكو ام وين باهر نكفن تفرعاتا چونكي نوقت التفرعاتا اگر اف تيك چو اگر دبي بيواجو دا كرد كردستاني تيك چون هيا جارك دن بتركيا بين خو تو برلمانيش بكن و 20 سال دن درواز و از خوازم كو ام تف گرنگي بين سيرفي روجه براستيجي اف روجه تنبونا ملت كرد خوراتينا هيفيام هيا يعني ام نبي هيفينا ملت 20 مليون ملت وشورا ريكي بينا فقط او اكتور خوي كو قاشو سر ناوه كردا سياست كي هوتي بونه يك او گلجي زندي سياست لبيوان دچه دوي امريكي جرا بينن ريكي جرا بينن ملت خو بين سريا راست از بيجم گرنگي ام بكشين سيرفي دره چتره جبركو ادو ام جي يعني نتن الباكوري كردستان اف بي واجو زرار ده ملت كر يعني وان بينن مثلا به هفته ده PKK بريار ده çekdar خوش باكوري كردستان تركيا دكشينه باش خودت نبون çekdar وان بلكي بي سي حبابون او جيت كنترولا دولتا تركيا ده باش و بريار ده اون çek داتين و بريار ده اون بارتي فسك انجارك دن çekdar ادبنه باشور كردستان ارمانجا و دولتا تركيا ve en va pırsajit ki dijal rojava Kurdistan'ı yani evder ne basa başvur ne bası vere lüve dere und khazın vurji heza Kurdistani tek bibin çekrebdin danin be Kurdin tekoşin avani çand sala bin teslim şara ve meşamevkin yani divan gelek işte da rejmara vekriye ko ambikin le mekhabin emjbir durun dve emşkora reki bibinin hem ittifakada hem yekitiyada hem jid na partiya khara emre bibinin ko emlete Kurd divan mesela da henek neji هشيارتر بكن وحساستر بكن مخواست أزبان بورا باربا نها اف مثلا کو PKK دیسا طبيب بنافت که هر قاعده کی داوش نگاون دیروکینه و تاریخینه و نظام چه مزند کنه و تشکی 25 کس چکدار اگر کشیابن تا 25 چکدار نه هزه کیه کو زرار بده فلانجی یا جیل باکور هبون تنبونی واجی نه اوکه لی دوی کشانه دا hem Türkiye hem PKK hangi tiştin dine hanın rojave yani evya tabi gavaki gringu mazın unzam çin nişandan ali Türkiye'de bay çekdar da şuna münakşa levya münakşa kidine ji bukhurani nahar rojave de evet Türkiye'de ku te diyar kırın eva ku çek datinin ya ji çek ev kırına dora 10,000 insanım için beştari hesede bune yani evyak bahane ki dine deste Türkiye ku hem başvuru rojava guf şekilde de neser hesede ku be Suriye ra be Şam'e ra ittifakı ku lehvkirna nezikaya ku hatiye kirne peşa veji bikre yani xwane evji vek proje ki dine le dişe kurda ku ittifaka ki normal bin bandora Amerika'da nabena hasede o Şam'da lefkirne ki atiyakirne ku vek tumena evheze hasede le se başara Raqqa u Derazore u Hasaki dinava orduya Suriye'da ben bicikirin bes vek tumen biminin yani xo brekastim belav nekin evyajin haken geşeye ki yajdanu sanna ki naba Türkiye u Suriye'da germaya ki tekiliye dine çekiliye ev şunda kışandın o propaganda ku ev kese ku çek danine yaji ev kırna tebliğ hasede de ben ev jibo peşa ve ittifaka çok ji bıkırın ev jaliye ki dine gengeşeye laliye dine başvuru rojava da na afrin dizab ya problem dama zeytuna ev او حمشات وما حمشات انسر بالتركي باقرداي نا دست داتين انسر زيتون وبرهمن كردا مالي والله دزي مريشكا ونت سياسة دزي مريشكا دست داتين انسر وانا يعني براسي مترسية كي بلانا كي لسر باشور روجاوي كردستان دوما و اف 25 کسی کو بخشاندن بنوی پروپاگاندا دا evci matrşeki dine xistiya rojave em zanim başur jî mesela hilbijartina ew ê germe lê rojava me îroyên da zêde tiştekî teferruatê em bikin tune bi giranî kêfxweşiya ku hem
فدك وهم يعني كاجي أبد كان يعني به البجارتين ناكل تجاوبوا مناقشات كن ياجي جنجاشي وبروباغندا كن هر دو عالجی دبیجن امیل لبغداد خورتمن لبغداد ما فی خوردا بدن چاره سر کرنه سروی پروپاگاندا دجدینا ویدیو که خوشیه که دیجیتو دجمناتی بچکی کمتر خوانه دوام واردا گوتنن داوی ام بدن هبودو برنامه خو بداوی بین گوتنا داوی برا چک وحید به ما فی دیسا ورم روجاوا می باکور و یکتیا ناف گروپ و پارتین کردستانی گلی اوالا هندوستانن یعنی لباکور کردستان بجن که هزین کردستانی بلا ولانه جبر که بجن که هستین کردستانی لباکور کیمه هر کس هر گروپ برجواندین شخصی برجواندین گروپی دیده پیش جبو ویجی یکتیا ناو گروپین کرد و کردستانیا یعنی تیم مرحله که و جوی مرحله ده خراده چوا مداخله PKK دبه مداخله دولت دبه یعنی چوا بیجن که وقت اهل بجارتناتی تهودی یک و ملت وکیلی جبو یعنی پارلمانه که یک جبو به شارداریه که یک جبو انجمن شارداریه گروپ می که جخورد بین کرد و کردستانی هر که با آلی که دچون یعنی هستین کردستانی جبو مافین کردستانی خبات پرکی بویه هر کس یعنی گروپ می پرانی وان جبو مافین گروبی خواهد سر نگاه بهلن خباتی وان دوی واریده جبو ویجی یعنی ام بیشن که گروبین کرد و کردستانی نه ام به هفتور حرکت بکن و ام یعنی اتفاقی نتوی هفکاریه که چکن هاو وقتا هل بجارتنا ام دنیرین که هر یک با آلی که دچو جبو ویجی ام دبیشن دوی پارتی خورد که کار به آلترناتیو او تکف هلبجارتنا جبو وی خباتا خو ام daha گرم دهلن جبو بیجی دوی ام یعنی تحملی هبدو بکن ام به هفدور خباتین نتوی نه گروبی یعنی منفعت برجواندی گروبی بکن یعنی ام نها یعنی پرانیا گروپ آدنیرن مگویا وقت تفشو هر با آلی خود دکشینن یعنی ام وقت پارتیا ولایت پارێزی کوردستانی مگویا در جبو یکتیه تو ام پیش حکمیه متونه نه ناوه ما نه سروکه ما نه پروگرامه لی ام جه گروپین دنیجی aynı tişti ام هر تشتی به هفدوره کارن چاره سر بکن نکه یعنی یک گروپ بشه از زیاد خوازم گرک بکنم نه ام به هفدوره بریاره خواه به هفدوره کارم بدن و لگورمه پارتی ولایت پارێزی کردستانی ام کارن جبو مثلا کرد ام به تفدین گروبا شخصاره به هفدوره کاربن حرکت جی بکن و دناف ایک نزی دو بجی دناف یک پارتی دیجی کار بکن باشه ما نوابا تماشاوان چارپل مدیا ام حیا هفته کی دنه بخیر و خوشی بمینن و بخیر بمینن سرچاوه روز باش تماشاوان روز باش